Yeah, yena amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Ya ni vona after loko ni fika ni posta that clip leya ya of course ya hlava loko kha di chala Ben Mayengani, of course kha di chala bit leyi ti kombaka na ya beef. Ni vona vo tala mi ri karhi mi swi tsakela laha leswi ni nga fika ni swi vona da. So as a result swo swi vhete swi ni endla ku I have a suggestion for Ben Mayengani the president ku vhele so fast ku mina ku album leyi ya hava beef. Man kuma yena ku ni langutisini hi vumina laha ni voni yi ri kona. So maybe I think maybe it's time maybe pfa yingisela defense ku defense swi ti kombe hina ku ti excited swinene hi that song like yi le ku tirheni kahle na video swinene la okay ho yi kuma hari hi kota ku kuma some quality swi komba na ku yi le ku tirheni kahle swinene. So that's why mina ni ri ku vula ni ku maybe it's time based the president yi fa yingisela defense yi fika yi humesa beef. I think yi beef loko yo huma la yi nga kumeka yi tirha kahle swinene because vo tala laha swi ti komba na ku mi le ku tsakeni swinene hi that beat. I'm not going to lie, I'm very very excited about that beat ku loko beef yo huma after some second shit man kuma yana. So leswi ni nga vule nga swona na mina ku abere the president swi kahle na yena maybe mi fa mi hi yingisela hi kaneti n'wina yes mi artist maybe ma kota ku va mi hlaya swilo swo tala ku tlula hi mara I have a suggestion yo maybe loko this time around mo fa mi hi yingisela mi hi nyika a chance mo humesa a beef song. Ni vona ku swi nga saseka swinene loko ni endleka sweswo mani kuma yana. Yeah, of course it's up to n'wina mara hi vona ka mina I think hi leya swi fike swi humelela sweswo ku yi huma once loko so far leya tin'wana ti-track ni nga titwa mina to be honest mina ti le ku ni tsakiseni ku swi ya na hi munhu but ku hi mina ni voni swi ri ku tiri that exciting ma yi kuma yana ni twa ti nga ri that exciting. So areds maybe letin'wana ta haba vo Jesu mara so far leti nga huma bena na the president I'm not going to lie I'm not impressed ma yi kuma yana ku fana na minkarhi leyi yin'wana. Yeah, so as I've said ma ni ta kombela ku at least mo humesa yin'we ntsena yaliya bit ka ya ba swinene hlava xichayeni la ku yi va yi humile la ku ri sweswiwa ma yi kuma yana. So it's up to n'wina as I've said ku ri mi decide ku mi la ku mhaka leyi endlisa ku yini. Maybe ho endla na ti-extras I think video leyi a yi vhete yi hela kwala maybe swi ngo endla ti-extras hi mi komba yena la molweni la ku njhani. Yeah. Yeah, loko ku ri mi nga za ku swi kama ni ta kombela mi tlika subscribe.